La Cruz del Sur. Luz que señala el camino de la vida. Merc Amaya. Un homenaje a los mártires del Evangelio en Bolivia. Una historia del trágico asesinato de nuestros hermanos en Cristo, muertos en la forma más inhumana por la vorágine de las pasiones de la intolerancia. Cumplimos 71 años llevando el Evangelio de Dios. Matapimpi tuyuniri uñi ukatsti kupito peruintasaja ma hisk akoyo hakan walha cristiano hilanakaru uñiharakti uka hilanakasti llallagua katavi uncia iglesia ankiri pjewa Amaya. La Cruz del Sur, la primera radio cristiana evangélica de Bolivia. Luz que señala el camino de la vida. Yayagua marcanaja, waltatapuni wa Santa Cruz fiesta urunakaja, hula hula tocorinacaja. Walja estanciato hacha cruzanakheut ata uka urunakaja, wali machantata tocopje. Ukahakina karunijasasti, Macedonio Montaño pastoraja, sinti yaktatawa. Amuyupanja, uruy arumawa, ukahakinakata lupi. Kun jamasa evangelio arunakaja ukahakinakaru parlataspa, ukhatawa lupi. Mahay pustillayagua marcanja, maini creyente tumpiriwa saraskana, ukamarua makat jamata, maini. La Cruz del Sur, la primera radio cristiana evangélica de Bolivia. Luz que señala el camino de la vida. Pastor, buenas tardes, pastor. Oh, hermano Francisco Camiseraco, buenas tardes. Walik, pastor. Cauquito te suelta, hermano. Trabajo tú te suelta, pastor. Walik tarjata pachata, hermano. ¿Cómo, pastor? Nayak visitir Sarasweka, hermano Damián, Ucaru visitir Sarasweka, hermano. Walik, hay pastor. Nairat, pastor, con sarak visitar quitar, pastor. Hermano, walikiwa. Naya, maya, domingo, hay utawaya, utamaro. Uka vecino na, ukana kor invita atau ka Diosan arunakap biateñan, hermano. Waliki, pastor. Pastor, uñista tukakin nakahkunapach kamakukam komapkaneh, pastor. Ukapi, hermano, wale yakis kañao. Hani akchas walikite. Ukamara kuka krusha ma kunalawakas pas kamas peutat umataksa nakapkeha, pastor. Hani uka walikite. Hiwasana kita cristiano katakeh uka cruzaja akachuy masankiwa. Pastor, ukahakinaka uka cruzha apachitanakar utanakapan ukamarakis apanakas madiosakas pas ukamarakis pastor ukanak apnakapjeja, pastor. Uka hani walikite uka cruzaj tatitun hiwatapat amtaisto ukatwa hiwasaj qispayata kitana. Ukama pe, pastor. Ukahakana ka wali panthata phe, hermano. Kunapach kama kukam sarnakapkan, pastor. Wali panthata phe ukahakana ka. Hiwasanakan yateañas pao Diosan arunakap, hermano. Waliki, pastor. Ukama, hermano, entonces Sarawaya ana, hermano también no suitas putapan. Sarawaya, hermano, domingo ikisiñani. Waliki, pastor. Bustillos provincia Anquiri, Potosí departamento Nautjiri Hakenakaja, Walja Ilunakaro Halhatapjewa, Wali un tata Ilunakasti, Akam Sutininakapjewa, Chulpanaka, Laiminaka, Hukumaninaka, Ukharusti, Aymara Karasanaka, Naira Pachanakat Pacha, Ukahakenakaja, Hakeman kaninakat untatapjewa. Kunapachateja orake, korpanakatan wasin kaltapjeja, pagsi,
Maramarawa hiwayasis chahwapje. Kuna pachatej enemigo nakaparu katuntapjeja. Nyankawiwanakarun tatawa. Lehwinak apsusa mankantapje. Ukamarakiwa. Enemigun wilapja umantapje. Ukam nuwasinyataki. Hiwayasiñatakiste. Qurawa. Hacha. Pikota. Yakan wasiñanakampi apnakapje. Kuna pachatej Carlos Meneses Pastoraja. Hanik tapisa. Arumanaka lupkana. Uka arumanakaja amuyupana. Kau kipachang kasaja. Uka hake hiwayiri hakinakaro evangelio. Arunak parlanya takiwa. Diosan kamachinakap katokaskana. Diosah untayanwa. Carlos Meneses Pastoraruja. Ukahan wale hakinakaro. Evangelio arunaka parliri saranya pataki. Yakauro hanawa. Domingo alwawa. Ukauros tiwalt atapuni walyalawa iglesiaro. Uksatak rintinakaja pokantapje. Kunjamateja kultu sarayanyaja yatita. Ukamawak ochunaka. Oracionanaka. Testimonio arsurinaka sautji. Uka domingosti. Carlos Meneses Pastoraja. Nyanka infiernuna punkupaja. Haniuhistantatakaniti tatitun iglesia patakija. Ukhatua mensaje arunaka arsu. La Cruz del Sur, la primera radio cristiana evangélica de Bolivia. Luz que señala el camino de la vida. Hilanak kuyakanak. Diosan sumamuna siñapata. Qoyan kuyapaya siñapatja. Hispiata aptanua. Hispiata nakaja. Tatitum chika haptanua. Akapachana ukamaraki kapachansa. Ukatsipan munat hilatanak kuyakanaka. Walhaninakaw hanir tatitur uintapkiti. Walhaninakaw tatitur hayankasipki. Nyan kalurawinakapat chamaktata. Nyan kamikaya mutusipki. Kuneiman nyan kahuchanakampi atintata. Nyan kasupayan chinuntata. Hanit uka hiwashama haqi masisanakat kuyapt esiphañani. Tatito hiwasa tekikit Calvario cruzan hiway pacha. Tatitun qoyan arunakapaq siwa. Sarapham evangelio arunakaptaqi haqero yatiyapham. Ukamaste mistuphañani mirq'amay haqinakar Diosan arunakap parañataki. Carlos Montaño Pastorana. Ukaron akapaja. Yayagua iglesiankiri. Creyente na kanchu imanakaparuapuri. Ukaron akaistasasti. Amukiwa. Uka creyente na kahapekinakapaltapri. Ukatsti. Kaso maukiru akatuyasipri chu imanakapana. Ukatsipana. Maya kipanisti, pacha si parakiwa. Uka pacha si rinakasti, walup iphi. Mirqamaya hakinakaha, hanwali hakinakaparchihaya sasina. Uka machui mapana, liauk atasasti. Uka haipo, arung pachawa, Carlos Meneses Pastorampi parliri saraphi.
Kitisa. Nayat, pastor, Nayat. Camisa que hermano, buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches, pastor. Hermana, Camisa Raki. Walik, pastane, contasip, hermano. Contasip, contasip, hermano. Contasip. Kamachere, wali ya kita ki bharakta kamachisa. Yes, pastor, chat mantes na nakagist apkhtua, umasa bharakista sa, ukake nakarokh tatituna runakap khanan jirio sarap khayanek sa sinha, nayasa kiris pastor haniku chariksnat, kuak negak kapasa kyo no khakhitas pasukam siris pastor. Hermano Valentino, haniu perham yaitasitat, iwasanaka saranyasawa. Pastor, uka hakinaka haniu tiusan arup istab kaspate. Haniu hermano, yosa wakichaskan uka hakinaka roh. Yosan aruna que basiwa. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. Ukasan muniwa, Diosa hiwasana kampis kaniwa. Haniu upah armas kistanite. Upah hiwasana kam chikau sarantas kistani. Hiwasana ka Diosan aruna ka purenya taki. Haniki wali kaspat pastor nak sakiristua. Sinte khoroa kenakawa, sara hija mama pastor. Haniu hermano, hiwasanaka saranyasau. Yusan arunaka yatiyanyataki. Pastor, uka hakinaka wale haki hiwayiri chikhay. Haniu hermano, Diosan arunaka pasiwa. Hiwanyanis, Diosatakiu hiwanyani. Hakanyanis, Diosatakiu hakanyani. Hiwasanaka saranyasawa. Uka hakinaka salvasinya pawa, hiwasana kam. Pastor, na hanwa la muitha, ya kau hanakas harask snukasti, ya kato kenakar parlidi. Haniu hermano, hani hiwasana ka voluntatas loranya sa kaspati. Hanu kasti, Diosan voluntata loranya sawa. Diosa irpis kistaniu, hiwasana ka ukamer kamayo ko hakana karo yatenya sawa, Diosan arunakap. Ukapi pastor. Hermano na kanya kisipante. Diosa hiwasan piskaniwa. Hupao irpas kistani. Sumam tanakaru takechinya takiha. Pachpa utatay pitwa. Hani wali kaspat sirinakaha unisti. Carlos Meneses pastorasti, utaparo, ukapaya chasiri, kriintinakana, tumpatasaha, sarhap hatapata, ukspachawa ikinyapak ana, konkort asisa, Dios au kimpi, oracionana parli. Tatay, human muna sa niya mapakatapan. Haniw na yak kunaks kamachimar han hay senyataki. Humatek uka han wali hakinakaro arunakam para niya hataki. Untay chistaha ukamapan tatay. Human chama mampeja taki kunas wakisiniwa. Human nayam chika sarata. Naya human ahita makito. Kun hamarotej angta ukamaro pokatapan. Qoyan akayumawa evangelio arunaka arsuyaskitani. Ukama yatechasista. Ukwa Jesucristo wawamana oma sutipjaro mairaxma ukamapan. Amén. Una pachateja Carlos Meneses pastoraja. Diosan qollana hayupampich amachatas kana. Ukamarua makat hamata muyuparu halup hattani. Kun hamateja Santa Cruz fiesta urunakanaja. Ukahakinakaro toqori unihkana. Ukamachantata toqopjiri unhi. Supayaja. Ukahula pusa hinchuparu istayasaja. Pachayañmuni. Ukatsipana. Hani wakuna hula pusirina kasautikanaati. Uka angkanaha. Hani wakuna tokorisa utikanati. Hanukasti. Supayana ukamaru wakichatakinwa. Utapunku histarasisina. Angka unyatati. Hani ukunas utikanati. Ukatsti. Tatitunch amapa kathatasaha.
wale kurumpiwa supayaro toquenoque. Saram supaya. Hayar saram nyanka supaya. Nayak Diosan wapatwa. Humah nyanka tawa. Saram. Hiwatan nagkaroon unik. Mahaj alamar kota tiyang gaskayatu. Alhtat arumano. Haksiste urun hamao kanam. Ukat ma akat hamata. Kim sakalko atawanagaro matapim pituyuniri unik. Ukatsti kupito peruintasaha. Ma hisk akoyo hakan. Walha cristiano hilanakaro uniharakti. Uka hilanakasti. Yayagua, Catavi, Uncia, Iglesia Anquiripjewa. La Cruz del Sur, la primera radio cristiana evangélica de Bolivia. Luz que señala el camino de la vida. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida.